talo falava o eti fui Mona McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu li tai au o lo awina atuai le porkalame to te pai le ainga o se porkalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā a wale ati na e o tātou ainga o lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu e fisosoani lea a wase lumana i manuia o tātou ainga maloto I fale Manatua por kalame te tepa ile ainga whaatasi mau e te fui Mona McCarthy ia solua vai asta I tasi nei le sifulu le tai au I lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu a mo. Ia e whaafitaia lava le anga le lei ma le alofo le tātou tapa au le langi o whai fōina ia au ta itaina mai loutou soifua ma lo uola. Ia a wafu isi whaapoponga tātou por kalame o le tau te paile ainga. Ile nei fo I tai au fōu, ile e swafa manu malo Jesu Keriso, ia o te o whalofa mwhaafelo e tuai. Ma le whaalolo tele lava ile pa ia mawalunga o le tātou watinu. Mai lava I maunga te tele se I o lava I maunga iti, ia o le mamalu fo ele au whai ngā luenga o lo whapena o na o foina atu le soifua ma le ola, e le tautuaina o le talalei Jesu Keriso I so se whata whaitau langa. Whaafitai o te whaafelo I atu ma le whaalolo tele lava. Le pa ia le silasi o le tātou watinu, ma ye mātitua se I o lava I se o pito I titi I le nei lava fo I tai au. Ia o te whaafelo I atu, ia te o tau uma lava, e le ngata o I o awhio I te tono o New Zealand nei. Ia whapena fo ia tunu o mamau, o lo whapena o na utau maua mai, ia mawhtanga I tono le nei ala leo, io e fo o sisila mai, be lava o tūlanga whaane o na pō o mwhai o tātou whelo ai, ma whiwa ai ai. Ia o te o whalofa mwhawhelo I atu ma le whaalolo tele lava, be lava o na ua batu le teimu o tuanai. E le mawhai e sa uwha amatalanga, o se tala o ne le tina o na whaopopo peto e sea, o tau pa ia ma mamalu Samoa, ai o le langona I le nei tai au, o le alofa o le atua e manuia ai pia o tau, fia lava o ta ape ai le pa ia ma le mamalu o le tātou o tinu, I fe au mga luenga o vala au wina ai le matai le langi, ia whaafitai, whaamalo atu ia te utau umalava le tautua, ia e whaapena ina fo ina I o tātou ainga le nei tai au, whaafitai tele lava I tua asina sina, lau tau fisosoani I tonu I o tau ainga I nai mātua, mahalo ma whanau, ia e whaapito fo I whaafitai tele le au whainga luenga pa ia le atua, loto tele I pia ma tau ave I pia le whi au tau a le alii, pe ona wala au winai, ia whaafitai fo I whaafelo I atu fo I, ele au whainga luenga le atua, o malo lo mai manu malo, pe lava ona o avatu ui lava ina ua whai wina ngā luenga, ai lo whapena pe ona o tau langolongo sua, ma ngā lulue ma taputapua I so tau au foi, ma fau tua I so se e kalesia. Ia ua lava le fina ngā lopa I o lo tātou tama whaafitai tele, o le nei tai au e wholofa mwhaafelo I atu, o le nā uma vai atu fo le tau tua sunga le oa o ma le tau sala le nei tai au. Ia e whapena fo I sa abatua I se whaafelo ai, aloa ia ma le whaafitai I le atua I lo nā anga le lei, ia o le nei fo I tai au, ia e whapena fo o na o tau mwhai fo e whaafetai am whaafelo I atu o wa o te lo staimi taua, manuia o ainga, o lo o iotau lima, iotau a ao mo lima, o le ati na e mafuafuanga uma I tono ainga, o le ua manuiai o le mea moni lava, o le mitanga I lo lava loto o te whaamaloa toi mal whaafetai tele, le pa ia mawalunga o le tātou o tau bisinisi, o tau umalawa sfiafianga le lo loto, a o whaalongolongo mai a fio mai nisi mai I tua mamao New Zealand, whapena o na tau tua ia I whale ta avale, o tātou lava tangata anu o mwhai ona avatule, pe soaswani, ona mita le o lo loto, a wā o le winga lea ma le ala na utau a fio mai ai, ma o sau I le nei atunu, ina ia sa ili malo ia manuia lo ainga ma lo ainga, o lea o te whaafitai e tuai tai au umalawa o solua, whaafitai o lau pisinisi a whai te iwo o le tā ua, ia ngā luenga lei uma o tau whaia I whaamangalo leo tina, o whale ta avale, o tulou lava, o whale insinia, o whapena o iei whale ka muta,
o lo whapena o na ngā lulue ai, I so se ngā luenga, whapena fwoi o lo ngā lulue nisi o ngā lulue, I ngā luenga e whapena na whasoswani e tua I ainga o lo mana o mia le whasoswani, whawhetai tele lava o whamanuianga ia, wa iei au tau lava business e whasoswani ai, I o tātou tangata anu ila tātou lava ngangana, whawhetai, whamalo fwoi, au au whapena no tau aveina pea, le swafa o lo tātou o tinu pele o Samoa. Wai ui lava na motu mai male pā. Ai le mawhai o na ngalo ia te oe māu. Le manuia mo lo tātou o tinu e tau le lei ai. Whawhitai foi, tūla I mai nisi o tau walo ma tātou whanau. O mātu o foi, tonu o tu whinga I tu tonu o le pale mene, o tu tonu e kālesia, tonu o ainga whawhitai whamalo, le whae e le ngata I New Zealand nei. O tnu fo I mamau, whawhitai, whawhelo e tuai mal whaaloalo I te utou umalava. Ma futa mai ia tinu e mamatapua ia, whai walo fili mai le nei aso. Ai mai se fo I ngā luenga a le nei ia la leo. O te talitonu o tau te talo o lo o manui ai, ia ngā luenga a le nei fo ia la leo. Nei fo I tai au ia o te whawhitai atu, ma whawhelo ia te fo I male whaaloalo nisi o lalam whawhonga mai Samoa. I le o ngalo o tau le tatalo. O talitono o lo puna wa I le au whai ngā luenga le atua le mamalu o tātou tangata anu uma. I le lalolangi atua e tatalo, ma tuli vai I le li ina I ei watu lo tātou o tanu. I se tūlanga e whapena na whawhiawhie nai matali e ina uma I tātou. Tātou tali ai o le whina ngalo leo le atua. Mo le manuia o lo tātou o tanu. Ai mātou te alo lo whatele atu nei Paul Kalame mo utau uma, iei pele file mua le atua. Le mawhana whaangaloina o nisi o uwhitia le au pōng sā, o utau ainga, o na o le wala upa ia le atua. Ai o le tatalo ia maua pele lo tutele, whapena o na iele file mua le li, o ata penanga uma. Aua le popole vale, e a mai e le atua le tali, e whaatino umai nā mea uma, le tamao ainga o le li, e whapena na whaatino I nai fōfuanga uma I tono lo ainga, ina ia whaamawai atu ma le fia, I e pele ia te utou ma I tātou, tau aveina, o langona le lei I mea na lātou whaia, whapena na manuia ai o tātou ainga ma e kālesia, ma lo tātou o tinu I o tau whinangalo ma lo loto. E whaamawhanawhana, whinangalo alofa o le atua, I o tau whinangalo, I o tu fia lo I mata malingi. Ie wha umi sautala o na e tasi ale tai au le nei Paul Kalame. O leo te tau mwhaie ma le wha alo e o sautala I lea vaenga, I lea ainga ma lea ainga. Ia te oe ta māma tina, I le maota malawa I le nei tai au, I o te wha whilo I atu ma le wha alo. Te lim whaina wha angaloina I ate au. O I o whaata o tolia I ngase o le tino, tonu no fuanga o tangata mātitua tonu maota malawa. O whea lava, ngase o le tino loto ma le mawhau ma le anganga. Ianga le leile atua ilan wha malolonga, tātou tui upo le li ma iona fonga alofa, Yesu Kiriso na whetalai o tau mai I ata, o tau uma o e tinga ina mawhate a venga. O a o foi e malolo ai o tau, nei tai au, whia lava e mafuta mai ai, e whaatalo whaatu le tui te po le ainga I te oe ma lo ainga. O le upo le atua o a maia mo lo ainga ma lo ainga le nei tai au. O lo o maua lea I le tusi o le e peru o lo na mata upo e tolu, a o lo na whai upu e sfulu ma le lua, sfulu ma le tolu, o lo o yeini upu whapea. A ia o tau fi whaamawhanawhana I le aso ma le aso. Manu o ta ua o le aso nei, ina ne I loto ma a aso o tau I le pepelo o le angasala. A ia o tau fi whaamawhanawhana I le aso ma le aso. Manu o ta ua o le aso nei, ina ia loto ma, ne I loto ma a o tau I le pepelo a le angasala. O nisi o taimi, e a fia o tātou ainga. Ona e fia tele ti Apollo e tau mawhai e pepelo ngia lo ainga ma lo ainga. A le tatalo le tui tepa I le ainga I le neitao. E tātou te whaamawhanawhana. Ia e mawhaiwan awala mai u whaamawhanawhana upu alofa.
o upusosoani mo lou ainga mo tātou ainga. I le ngata le musumusunga le anganga pa ia te oe tamā, po o au fo ile tina ina ia tātou o ese o ngani fi ese a inga I tonu o tau maota mawhal. Ave ile atua o le vāfo I o mātua mawhanau. O se wha matalanga fo I mai se uswa au auna e a whai nailo fina ngalo ma e o mai e tonu lo ainga wa e le fia fiai. Ai wha mawhana whana le fina ngalo le alofo le atua ia te oe. Ia e maua le loto wha maa ngalo. Ave ese le ita na ia te oe. Wha mai stasi o fiongpa ia le atua. Wha mai e mamafa le maa. E sili le mamafa le tangata ita pia. Ave ese nei loa le ita ai wha mawhana whanai. I le alofa o le atua wha mai I le aso nei. Ai awan I wha maa aina pia lo fina ngalo ma lo uloto. I le angasala. O le angasala o le langona leo satani. E ama ia ita pia le tangata. Awan I loto wha maa ngalo. Tono o tātou ainga. E manuia o tātou ainga. Pe a wha maa ngaloa I le tamama le tina. O mātua. E meise fo I o whanau. Le vāma mātua. Ia wha pēnā tātou wha maa ngaloa I. Ma ia wha pēnā wha maa whanawhanai. O upu le lei. O upu alofa. Wha pēnā na wha whiawhinai le whina ngalo lesi. I tonu I o tātou ainga. O le upu lea mo lo ainga. Ma lo fo I ainga. Wa le mea moni. O nisi o ainga le mawale nofo lei ma le whalawhani. Nantau ave meale me nei tai. Tu lo lava. Le tamapo le tina. O le uso. O le tuangane. Le tuafine. Le tuangane. Po le nofo ai te tonu ainga. O e wa aveo se ainga. Ai tale si o le mena I tai le la. Masina ma lea va yaso. E maya le ne yaso. A le tatalo le tuetepa I le ainga. Ave ese pe ono vatu fai mai le upo le atua e mamafa le maa. Ai si le mamafa le tangata ita ma le loto wha maangalo. I tātou wha mawhanawhanai. Ave ese awane I wha maa aina peo tātou loto I whainga leanga a ti apolo. O satani nai tau mawhai. Wha atu mawina le langona I tono lo ainga. Ia maua langona fia. Sasio vaenga tāua o langona, foi le iei le vaenga o le awatu muli e tātou te vava ai iei le nei tai au malo ainga mo tātou ainga. A le nei vai aso, po e lua aso o whalongo iei. O la iei se taimi o le aso lua suma le ono po le aso tonai. O la whapena o na avatu e se whamawala longa al tamai tai pale mia I tangata Pasifika. Ona ntulanga na tutupu I tonu New Zealand le vai tau o le early 1970s. A tonu mo le to teleo I tātou mātitua. O te manatua la vaa o taimia tulou lava whaato a maa whaipoipo ma manu nofo I le maa flat I Avondale. O le taimi lea o teleo po. Ai mai se foi o le letio e whaalongolongo ia le radio rima ma taimi nai le iese letio Samoa. Ai sa masainu na whaalongolongo I letio ia la leo. Nisi foi o la leo sa ina taimi. Ia ma le TV foi lea e black and white pe o le TV nai na so le ieni color TV. A le taimi na tate whaanoa noa lava maua. Mo maua se ulungali I talavou Pasifika. Ia, whātua a matala maa ainga I tausanga nā le amatanga le fitsfulu. E wāwa aia I tūlanga sa whaatino ina I tono le nei atunu. Ona o le watu le su e mai tangata le babea. O nisi au taimi whaali mai ata le televisi. Ma se whaanonoanga le sa yo maa ua loto. Le vai atu ma le alofa I o tātou tangata anu Pasifika. O e sa whapena na pu e ina le vaveao. Ma toe whapena na maia lea tu whaatasia ma tue whaafo I atu I lo tātou o tunu pele o Samoa. Mai a leo o whaalongo nei le tala. Wāloa ia nei o le astona I lea lea solusu ma leono. O la whapena na iese whaamawalalonga aloa ia fo ia le pale mia I o tātou tangata Pasifika. Ona o lea tūlanga pio na whaatino ina le nā vai tau. Ma o salangona whaafitai le I lea tu o le memoni. Wa lewa on te tau moa ua ia. Tonu ese so fina ngalo mal fina ngalo ni. Ai moa uia o se tina Pasifika o nā taimi o le nei o tamatua. Ai e ia te ulawa I nā taimi o se tina talavou pe ona o watu. Whaata a maa
mai ona mawhaipui po manu nofo le ma flat, eva aia nei tūlanga fo ia. Iei fo i winga sa tailoa i nā vai tau, ta te lefia tau tala iai, o le mātou fo i street pe o le to tele lava o palangi sa iai, ai mā te sāwa vali mai, tulou lava, e pu ele pasi o se ainga talvofa to amat, i o i ngā luenga i le tai au pō. Ai sāwa aia fo i tūlanga i ese o winga, i nā vai tau o le fitu se fuluanga i mai luma. Wa mea neina te tupu le amatanga o le fitu se fulu i taimi nā. Ai o le langona ia te o fia la vau, wa e whaia maalu i ele langona i nā taimi. O le taimi nā pēna o watu o le TV pae, o le TV black and white, e vave fo ina umale televise pēna, a umana tua pe o le fulu ea, e na le weekend e sto na i umai se fulu lua, e saulo le kiwi fo ile la alu e moe, e paua na o taimi e tasi fo ile televise, e sa tuli matai te whaba ai etu iai, ma le alofa i tūlanga pēna iai, wangalo ia te au, wa ule mana tua po oi le pale mia le taimi po o Muldoon, po o Longi, po oi le nāwai tau matua ngalo ia te au nei taimi. Ai o langona ia te au o fia lava. Ia o lea ainga tātou whaafetai, mana tua i lautou ainga, ta tālo i lea tua ma whaafetai u te lele swinga. O lea o te loa na o atu Helen Clark se vai tau, tuana ia tunei whaile whaatu e senga le tātou malo Samoa, o nisi fo e tūlanga na iai, ia a leo whapena o na iere nei taimi, ia tātou te whaafetai ai lea lofa o lea tua. O na ua tele le swinga, i to tonu o tātou a inga nei fo i vai tau, e fia ai ma whaafetai. Ia tonu e tele lava nisi mea e whaalelei. A langona le ia te wala na o tā ua lea vaenga, o na o lo u langona whaafetai i lea tua. O na ua e fo i sa whina ngalo i lea tunuu, la fionga le pale mia ma le whai ngā mālo ni usila, e whaafetai lea. A wata ital nei, no ta moli mawina i nā taimi o le talavou. I tūlanga na iai, le vai atu televise le li pō o sa waitala ia, a o atu fo i tangata ma ofisa o leo e wha tino ina ia vaenga, ia e langona a le wha noa noa le nā vai tau le soifuanga, ia e vi ia le li ima whaafetaia. Lo nanga le lei, le tele o swinga na iai, pe o i sa va mautuina i lo ta ita lava loto le nā vai tau, wa sa tele fo i taimi, i ni tala mani la fonga sa tu ina mai nā taimi pe fo i le mawhai e tātou se mea ai peta i ane whaafetai i lea tua o lea na whili ngai o ta ita loto i a wha o onga tamaiti i a popoto i a i umai pe o tasi i a mea sauna ina lo ta ita whanaunaunga whaatinata la vau Samoa a wa ata whaalongo atu i nā fo i vai tau i la fonga matulanga ia pe ina la ngona ilia le tulanga sa ia i nā vai tau ua whapenai na una i alo ma whanau i o atu le a ongo o le universite maua ngā luenga o le utula i mai nei vai taimi moa ula vai o tau ta lava ma nisi o mātua o te lo Samoa wa o ina o tula i mai nei o avea o ni tangata maua lulunga e ngā lulu e mai o CEO sia ma ngā luenga le malo o whaipule. O na langona aile o le whaafetai le atua. Awa o taimi nā o le mea moni, sa ta talo iai. Sa tu uatu i mawhtanga ta talo ma wala au i le ali i nā vai tau. E hanga le lei mai ina ia a mai se tali. Na tali le atua. Iau tau ainga ma loo fo i ainga. Iau o mai lava wa o ngā tamaiti wa tūla i mai. O mawhai ai o na whaaititi ai o ia tūlanga. Mai vi ia ai le atua. Nei tai au stasio vaenga pe o utale no atu o le fianga le loto. A le nei taimi. Pe sa ele malo sa te pena ina o mai peta iane. Ia o maua le tala nafi le te o le tolu o le ava no mai. O le sa fuafuaina o mai le nei tai au. Ai le sa fain o le nei tai au. Pe fo no tau sila fia. Nei por kalame le toe te pa le ainga. Mai lau fo i tau sanga utua nai. Ia iele por kalame ta ua o le Samaria anga le lei. Ia o te loa, mo nisi ato nasi la fia le to tele. O te loa, to tele lava o tau i ei ni mea wale mawhai na whaonga ina i tonu o tau ainga. E mawhai o na e fua ina i whaonga ina. Wa lewa na whai mai nei foi
taimi por kalame o tuana I tau sanga I te tau sa Marianga le. E mwhai ona e wala au mai, o ani mea pio se whaamatalanga, e iei ainga, o lo o iei ipu e leo o tue whaongaina, o lava lava o whanau, e o lava fo I le tele o mea leo tue whaongaina, o I afu o solo, o mea lo o mana o mea o lo o lelei, whaamole mole lava. O mea e au ngā, ma lo o lelei e te fua ina, mo seisi manatua, o le Samarianga lelei, tulong ma le whaaloalo. E ese le vaenga fo I lea e wha taunuina e le afionga I hale malu ma le tau wha I a tia o le fili maketi le ai, pe lava no tau silfia mai tau sanga e tele, o le porkalame lava neo tau tepa le e le Samarianga lelei, mai tau sanga ua tea, e te vala o mai manatua o lau mea alofa, e le eise tau, ia ona latu leo tangata e piki mai, lo fale o nisi foi. La tau te whaatino ina e o ai momoli, tele o cots, o ni bassinet, o ipu, o lava lava, o a lava mea mawhai ona e fua ina I se ainga. E te fua ina e le ai se tutongi, o le anganga leo nei por kalame. La tu atu sunga ya le malu, mo whaasalang wha bisinisi, fo I mai tu e wha awausa o wha metalanga. Ia whaapoponga tata por kalame o le tutepa I le nei, I le ainga I le nei tai au. Man tuape o na vatulu forosanga o le tai au o lau foai. Samarianga le lei, e se el por kalame le pa pena na awinatu, le fionga ya le malu mo le tofa ya tia o le flea market, ai pe lava no tau silfia ye taimi e vatu ai foi, e nei por kalame tutepa I le ainga lau foai Samarianga le lei, e ni me o lo e manatu e le o tue whaangaina e te fua ina, mo se tasi tangata e whaongaina ma fia ai, se si molona ainga, mana tua e a mai lau numera, I ana whapena lea o na whaafsota I te fo I pe lava o tūlanga masani. O nisi fo I whapena o na lata wō lava fo I mamoli, I nisi o taimi I lo tangata uma. Ai au te loa e iei nisi o whapena o na o nisi e mātutua, vaingata a ua whapena lava no foina lisi tangata. Wa alu lava ia ma whaatinoina o te mautinoa, na iei se tina, na alu lava moli I whalo tamama le tina. O mea ua ia I loa, ua ia whewhoa I atu, mo se a inga tala wau fo I mai Samoa. Ia na o lava le ungali e momoli le cot, ma le bassinet, ma mea o mai whaongaina e le pepe a lea a inga. Ia o le neita o lea lava se mea o ni la ei, o fu mawhanawhana o ani mea wa ei loa, na wa amata na whaaputu tono o whata avale po o tu le potu o le tu whaonga. Nisi fo o tami, o tamaiti o malanga, whai malanga overseas, wo ia o watu wai mea, o le mea nasa ulo I lisi taimi lo lava whale, o tamaiti lisi vai tau I nuu mamau, ai tu wai mea o tu mua le whata avale, ai le o whaongaina, I sa whapena fo ona o foai, e whaonga, e isi tangata o lo umana o mia, le fisoswani. Nisi mea fo o te langona e, ta ua foi, e mana o mia fo I isi, ia man tu fo mātou nei au whaitonga la au fo le funga la au. E fia te o nisi e mawhai o na fuai o ni la au te o la lava. Whaavavau o nisi fo I ea la tautonga la au. O mana o eli ese a la tau yese situlang. E mawhai o na e fuai atu iswai te o tele lava e. E fia le whaitonga la au. E mawhai la e oe o na e fuai atu ili tangata na. O nei fo I taimi ia lewa e sila fio le tele ia, le mānaia ia, o tele le fua ti polo isi a inga, e mwhai fo o mea umana, mana tua mana o mia isi mō tau mafa, ai mawhai o na e fua I nā mea mō isi tangata. Ia o lea o manatu nei taimi o na batu, o le tai au le fua I ma le tai au o le Samariang le, la tala ja telefoni e mawhai o na e vala au mai ai, ta o mai o le fea le mea o le ale mea o e manatu e fōai. Ai fo i se mea o e manatu e fōai o mana o mia e ta o mai ia ma le numera ma le telefoni pe o tūlanga masani. Ia na whapena le feo tangai. A leo wa tala ta telefoni vala o mai tolu fitu ta silima I vatolu. Wha mole a wate whaatali se I o fo le tai muli. Ana e whaata a vala au mai eilea. Mantua nei te mina wa e loa. O le si se ti ipu lava na iai. Na e tono alau ka poti, o na ala asfulu tausanga ele I whaongaina lava. Po le si poti alu le wila, po le si toaster na iai, ia tūlanga whapena, po le si microwave na wa iai, o lava mea whapena te le o tui fia whaongaina. Ana e au ngā mo isi,
vala au mai o lava o pepe o lava nisi foi o fua onga o ese maista maiti a onga o atu kolisi nae e i o fua onga tamaiti nisi foi wala iti o fua onga o jacket o tamaiti e whai na fua ina a wala mata mumuli foi tātou a wala mata mumuli foi tātou e vala au mai o lau fua i le nai te mana o e fua ai fa pena o na fitu fa i tātou a le ua tala tā telefoni e te vala au mai ai tolu fitu tasi lima iwa tolu numero tā telefoni e te vala au mai ai pe a whai e mana o e te fia fua ia se mea mo se tangata i le nei tai au o oe le sa Maria Angalilei le laulau a whai fo wa isi si barbecue fo a wa e mana o e ave na barbecue mo se si a inga i vala au mai im whau na e fo ina le nā mea mo se tasi o lo mana o mia lo fisosoani e vala au mai fua i le nā mea i lo le whapena na tu uai ai le o whaongaina o le numera tolu fitu tasi lima iwa tolu e te vala au mai ai i le nei tai au mo sau fuai o le Sa Maria Angalilei i le nei tai au manatua ia ni ipu fia whaongaina pe tu ina atu monisi so se mea lava le umkuka o mea tonu o le fale o se laulau coffee table o se na fua o e nao fia sui lau lounge suite po le na fua le potu nofo ai mana o e fuai e iei fo ni se mana o mia e whaongaina ni hall e whaongaina o vaenga u whapena e te fua iatu iei li sangata lai mana o mia le mea na a lai te mana o ave ese mai malo fale ia mwhau na e vala au mai le nei taimi tolu fitu tasi lima iwa tolu le tātou leina ia talofa lava talofa kai lava eti o le suafa ma le whaaloalo o tui whaafitai ia o lava onga ia o le kenge o le onga Remuera Intermediate ia a o ia se o isonga lo tamaitai o onga ila onga na ia langa e whaiskaunga ka o lava ia a o le mwhainga o whainga umakuai o ele jacket ma le jersey whaafitai ia nga luku ma sisi lava o isonga lo kumai ka ila onga na le Remuera Intermediate la le numero hoi maisi lava e foi lava ia ma mea foi fa penga o ipu em fai lava nga va foi maisi ipu ia ai o ke fongi o le o lua tasi o li mafa kasi o valutolu o lua tasi o li mafa tasi o valutolu ke fongi nga so ka i mai ai fa mole lava o tui fa fetai tele lava tui pe lava no bati o le na me alo fa tau mustas ia na auto fa fongatu monisi fo fa fonga mai e nga luesio e a onga se whanau le nā onga. I e nau mawana o fua onga o fuinatu. Whaftai o lewa iai, tātou wala au mana tua le fua ai Sa Maria Angalilei nei tai au. Talo falava. Ia o le nā o tu elu. Ese e tu tau mo whai mai, mana tua le langona lava i ei mea o lo e lo fale e mana o yo fuinatu mo seisi tangata. Talo falava. Talofa. Talofa o faltua. O le suafa ma le whaaloalo. O le maa. Le maa. Ia. O le numero de telefoni. Ia. O lua. Ia. Ono iva. Valutasi ono. Ia, se tu e mai lava le telefoni. O lua. Ono iva. Valutasi ono. Ia, o ame o lo whapena. O lo ye ni pui e o ni lava o tamaiti la iti ma palan keki o tamaiti la iti ia e fia tu ina tu fua yo lo fia fa ngau fo ia poto fale ia fa mole ia fa tele lava male nganga fa tai pe lava no wat o nei mea uma malo fa alo tele atuna lia faina ia o meu fa mamaina ele lei uma nei mea uma pe lava no o watu wa tatu te ye fo le nganga le lofa ina ia fa pe na na so ni atu pe le nganga na o le nei au nanga malo fina ngalo fo o e anga le lei mai ai ia o le na o le tina ya lima o na wuto fa fonga o ipu, o lava, o le telefoni, o lua, ono iva, valutasi ono, o lua, ono iva,
valutasi ona ono o ipu o lavalava ia ma le tamā iā atui pe ona ia fogaina o ofu aʻoga mo le aʻoga remuera o le telefoni atui o le olu atasi o 5 tasi o valutolu ia faafetai ia o loo faafetai manuia lo asa faafetai foʻi le agalelei ia o loo tatala ina pea le tatou telefoni pe lava na ua vatu ia o lava foʻi lalaau faisitoga laau ia manaʻomia le isi tinā ua tatou o lē tau faatau mai laau isi taimi a o tatou Samoa e fiafia le faitoga laau la foʻi manaʻomia le isi tinā pe eni me ia taʻupalagi o cuttings isi foʻi o taimi aiai ni au pots ua lē toe faaaogāina foaʻi mo le isi tinā ua le tele na o taimi ia a le toe faia ua le lava fai le toga laau ai ni au empty pots tasi na mea manaʻomia isi tagata e faaaogāina mo latou toga laau ua iai aiga fou faatoʻao mai foʻi o latou fale fou e manaʻo e faaleleia ma faamatagofieina o latou fale e auala i toga laau ae taugatā ia le tau o pots foʻi ia o lea e mawhai foʻi ona e foaʻina atu ni pots mo seisi tinā e maise foʻi nisi o laau ma mea faapena e amatai lona aiga pe o le agaga leo nei polokalame ma le faanaunauga foʻi lenā i taimi ua tuanaʻi o le fesoasoaniaʻi o tatou aiga aua le matamumuli tatou ae valaau ma le ia tagata o loo mafai ona fesoasoani mai ina ia avatu le fesoasoani mo o loo talaina pea le tatou telefoni e mawhai ona e valaau mai e te whae loo la se me mawhai ona e foaina mo seisi tagata o nisi fo o taimi pe ona o wilo o nisi o taimi o seisi tamana ia ofo ina mai o le ape whae o mea whapena whai mai ia o le toe whaongaina o ia sangata sa alu e vali fale ia o te manatua na whaamanuia ina e fo isisi ainga o mai Samoa le amata sa latou business o ape whae vali fale e fia tulou lava le ngana la tamai talofa talofa lava eti o le suafa ma le whaaloalo ia whaamole mole o le te vili atu ona o le pokalama le o le e la umuanga o le king size bed ia o le le atu o toa wai e longa headboard whapenga fuiwa e o pe ko whakami kim pa wale mere o whale kong o le se whaamalu ai o le sa whaonga ia le wa ave fale falka vale la ngo kumule ia fa pe ye se fia manga o le suafa ma le whaaloalo o taiulu le ngoa ia whaamole mole o le telefoni ma le whaaloalo tele lava taiulu ia o la o landline o le o iva ia lua o no fitu ia fitu iva tolu o ala o mobili ia o le o lua tasi o valuvalu fitu iva faselau ia se e whaafonga mai lava mai se fulu whaafonga tāpua i le tātou utinu le ua saunoa taiulu o le king size bed ia pe ona ia tā ua na o ta usao mai lava o lo o le lei pau le mea o le lea i o se whaamalu ia o le ua ia saunoa e val o lo o le lei mea uma ia i fo le headboard o le numera o le fale o le lua o no fitu iva tolu o le Auckland number le o iva lua o no fitu iva tolu a le mobile o le o lua tasi o valuvalu fitu iva fa o le sa o le ta iulu ia le lei fa fitaitele lava ia o le numero lo fa o se no fa nei wei mau fa Emmanuel a tonu ni ai ngala tala mai ia o le lima se la uma le tasi I wei mau road ia fa fitai e pe o le langona fo I le lei fo I lo e mfai ona tala no atu ia na e fonga I nei fo le ia o lo tu atu si ia mai o atu sa o ai a lo fa pena na malpui puia fo I oi ma le whaaloalo tele lava whawhetai manuia lo whawhetai leanga le leitina ia talofa lava talofa ma le whaaloalo o le suafa talofa eti o tai talofa lava tai ia soifua manuia o lo o iai o le numero telefoni o le olua fitu ia tolu fa tolu ia fitu tolu fitu o lo o iai ia o fua onga Liston College
Oi tātou pitonu, Ia. Olo mai o mai o ngale tali ia o te wina lava nei ofu o te mafau ni si foi fana o o fia maua se e o ngā mo le whanua ino ofu o ngal fana. E o le ia o iei si o mana o mia. O lo o mamma le wa uma o na tama. Te ufa lei. Ia a iei si ia mala au mai o na sumaile ama tue whao ngā mo le whanau ma le whalo alo eti. Whaatali mai lava tai le lava se tue whonga ina pea mo le pa ia malmamalu o tai o ofu a onga mo le tamaiti po o se tasi fo i alam whanau le Liston College. Ia ae ole numera tai o lua fitu tolu wha tolu fitu tolu fitu o. Sa ole tai? Ia ole lava. Ia le o la auto e whaalawina o mātu numera nei. Le taimi muli muli o le whai ungal porkalame mo e o lo whaafonga mai ina ia silafia. Ai whaaftai tele lava tai. Whaamanuia le atua e lo ainga. Whaaftai fo i mo le fuai. Ia manuia fo i porkalame. Whaaftai le fuai. Ia talofa lava. Talofa. 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 Ia o le swafa mal whaalo alo. O le swafa o tunu. Tunu. Ia. Whaafitai tunu. O le telefoni o le o lua fitu. Ia. Lua lima tasi tolu tasi fitu. Ia se o whai atu le telefoni. O lua fitu, lua lima tasi tolu tasi fitu. Ia sauno ia tunu po le ale foai. O le e le pusa isa le sarkavale e moenga ia maisiame kelele e po ia sawe e va ai manga oi ia Whaafetai tele lava tunu, whaafetai le anga lelei, o le pusa isa, o mai atunu ma moenga, pe ona ia tā ua lo iai ni mea i te filifili ai, lava le nganga pe ona u tā ua ni mea o lelei, ina ia whapena fo i waio atu fo i lātou, po mamau pe lata, ai lo lelei nei mea mo i lātou, ai whaafetai tele, o lau numera. O le whai e ma le sekingo fo, kongu whakawale. Ia va ai. Mga koe lai whaonga kule o le sekingo fo, o le lera fo nga le luli. Oka. Ia o le tuinga taunga tā na o leather sweets. E whaafetai tele tunu. O la haeka ke kongu whakawale. Ia o le ao ngā mo se si ainga o lo mana o mia. Ai whaafetai. Ia mga isi me whaopopo. Walelei. O mai po ai sau. Walelei. O le a tue lawina atu lau telefoni. O le o lua fitu. Lua lima. Tasi tolu, tasi fitu. Sa o lea? Sa o nga o te iman riwa. Whaafetai. Ia whaafetai tele lava tunu. Whaamanuia lea tua whaafetai mo le foai. Ia, o le ue lis tātou wala au talofa lava. Talofa. Alofa le swafa mal whaalo alo. No, Antele ali. Antele. Whaafetai. Ia, o lo ia pusa aisa le tono lo falta vale. O le ola le pusa isa a. Lai le ma. Whaafetai. Ai se mana o ai ia. Ili mai la telefoni o le o lua tasi. Ia. O lua fitu. Ia. Tolu lima tasi fa. Whaafetai tele lava anterea o le a outo e tauina atu le mea o lo o maua ia te oe e fsosoni ai ma le telefoni ina ia whaamautuina ai sao. O le pusa aisa o lo fua ina mai e anterea mo se tasi o mana o mia le fsosoni. Ai o le telefoni o le olua tasi, olua fitu, tolu lima, tasi fa. O sa o le anterea? Ia o lea lava eti. Ia, mamoli tele atu whaafetai i le fua i le netai a whaamanuia tele le atua ia te oe. Ia, lava noa. Ia, whaafetai. Whaafetai tele lava. Ia, o lea o loo ia tātou wala au tālofa lava. Tālofa. Tālofa le wala au. Oi, tālofa lau sunga. Ia, o le swafa mal whaalo alo. O pola le telefongi. Pola. Ia, tālofa lava whaafetai saunua maia. Ia, o le a whaingei.
O le ia le tapo mattress I lo fale. Ele se base. Ia malau papa lai fafo fo inga le po ise si manga o mia. Ia. Na mai le baku mala ko fa mon mol. Whaafitai ia o le whaamalu mo le moenga e te o lua la po o le whaamalu la po e le o le whaamalu e tase o le single e whai mai le whalitua ia pola o le double mattress ia po le whaamalu te lelea mo se moenga la po ia le ale telefoni whaamole mole lava o le 021 ia 2065 ia 884 ia la whaalawina atu lau telefoni o le olua tasi lua o ono lima valu wha ia nga ia whaafitai tele pola mo le anga le lei whaafitai fo I mo le vala o mai whaamanuia le atua ia te oe whaafitai lava mo lau foa I mai le pol kalami whaafitai tele lava manuia lo waso ia atonu oi le te mo ia to lua le malu ia lea ia talofa lava talofa edi o eti talofa lava ia o le swafa ia o le o siosi le ngoa siosi talofa lava siosi whaafitai mo le mafuta mai ia o le telefoni o le o lua ia kaskasi ia lua kaskasi ia fiku lima kas fitu lima tasi ia tai ia o ofu ia fi ofu ngaku I so se ainga lavo ia ainga tauanga kalavou ia o ke ngeke kai lua kausanga kodu kausanga ma nei ia lo ia ofu le monda ko ia ia ngai la fanga ia ma nei whaafitai tele ia se fia au me ia wa le vaenga le na asi o se vaenga le na o le vaenga na e va ven matitua fata umana fata mai o fufou ai va ven tupu ia ona no fale o mane o fumana ia wa tangata fa pena tato o te lole me na te lo tupulanga na e va ve la tupu ai te le o fumana nei ai fa tai mo lo fo I le nei tai au ia whaamanuia lava lea tua mo oe maloa. Ai se o toi ta ua tu lava lau telefoni mo le whaamautuina. O lua tasi tasi, fitu lima tasi. Ia o le ngā. Ia whaafitai. Ia le malu atonu tue tasi ta wala au ona tue fonga ina lea. Ta lofa le wala au mulimuli. Ia ta lofa o le swafa. Hello, ia ta lofa lava. O Veronica. Veronica. Whaafitai Veronica. Ia, o le fongi aku. Ia. O le ke Graylin. Ia. Ia ole ako lava mo mbeo keten fo ele fapi ia le boku ese uma o ule I Graylin ai masaingo wa kengo kabula kama lai oi I man rasco au kumanga o ave ese uma mea oni mea fo ile o lava po o lava mo meo keten fo ele fanga curtains fo o ie fa malama e fo I mangipu ia ma nei ia o ia ave ese umalo fale ia ai sa o ke fai mo wari o lo kamala o ese telefoni fa mole o le kolu o 376-3187 ia se io fa la wina sul telefoni mal fa alo ia o le tolu fitu wono tolu tasi valu fitu ia o le telefoni nga ia e pe a ke wale mo mai ya le vai ya so o fai le ho po ka le so ruru ko le so kofi o la kama a le o ya me a ke le mai vai lo malo fa alo la le telefoni ya te oe yo na lu tala no le fa ye le ase te lu felo ya ma le fa alo la le tolu fitu wono tolu tasi valu fitu ia o ke fongi ga ia na ke fongi o ila ke ke fongi ai ke fongi la valia e vili atu le tangata ya te oe ia e vili atu tangata ya te oe ona lua tala noa lea na whai leo lo lua tala po a le hale taimi o lea e yeiti tono lo maota ina Graylin ia no o te wailo tangata ina ela ke piki mai wai ioi o le tūlanga na e whaafitai tele Veronica
ia nā pe ona whaafonga. Ke fonga ku le ke le mau meo ke le rupa pa fenga. Ia le ia ba ile o whaamanuianga nā moles. Le la whaapeo ke kau ale ave vini se sau avaku o fe ele mere kau la ue mea ia o manga ngawa ka mai. Ia o le la o fo ia ku mo lo ko whawhetai. Whaiainga i kanganga kere o ke o la e o foina umalava nā me ia pia o atu ia le e mana o miepso soan. Mo cheket le ia ma. Tai tele lava le anga le lo fatu mo oe whawhetai lava Veronica. Ia o le soi fua ia. Whakalia e ki se koe kango e vidi me o ke fongi le pesa. Malielo fina ngalo tina e le se telefoni ia te au le taimile nei o lo o whaasalalau. Tolu fitu ono, tolu tasi, valu fitu. Ia, masalo lea wa sau fole makua ia. Ia, ai sao le lei, ai malo lava. Ia, whawhetai, manuia le aso. Ia, ua le lei, whawhetai lava ia na wala au mai, ai whapene se tala. O lea auto e fonga i nā tui ngoa, ma telefoni. O lea matanga o tui o ftoninga, o le whanau remuera, o lua tasi, o li mawha, tasi o valu tolu. O li mā, o ipu ma lava lava, o lua lua, o no iva iva, valu tasi o nono. O taiulu, o le king size bed, o lo ia le telefoni lea, o lo le lua ono fitu, fitu iva tolu o. Lua ono fitu, fitu fitu iva tolu o. Ia o tai o fua o ngā Liston College, o le numera o lua fitu, tolu fa tolu, fitu tolu, fitu o. O tunu o le pusa eisa le moenga o se tino foa, se ti leather. Ia, mai mana ia tele. O lua fitu, lua lima lima, tasi tolu, tasi fitu. O lua fitu, lua lima lima, tasi tolu, tasi fitu. Ia, o anteria, o le pusa eisa, le numera lea o lua tasi, o lua fitu, tolu lima, tasi fa. O pola, o le double mattress, malau papa, via whaongaina o lua tasi, lua o ono, lima valu, valu fa. O sia osi, o la eipo ofu mo nai whanau teine la iti le lua le tūtou sanga, o lua tasitasi, fitu lima tasi. Veronica, po Veronica, ato la au pena fonga e, mai o curtains fo o lava lava, ma le tele o nisi mea pena i tō laulawina, e au ngā mo oe ma le ainga, tolu fitu ono, tolu tasi i balu tolu. Whawtai mo le foai, whawtai sa marianga, le pe lava no o watu, e le fau le nei, whaatinonga le nei por karame i tau sanga i tele, o le anganga i fua i tele mea o lo e pe o na tā ua i lato nei, e mwhana e fsosani i le isi a inga. O nei tai au pe lava na o watu le sanga le amatanga, o langona fia ia ta o na o le uo tau whaafongata, e le ia i o se tūlanga pe o na a whaatau nuina le whionga tamai tai pāle mia, pe o na o watu mo i tātou uma, na wa ai ia taimi, maisi o la fonga ma tūlanga o nisio, sa iai, na ave o se lui tau foi mo i tātou, sa feelinga ai tātou, ina ia watu whanau, sa ili mā lo tātou, ia tūlai mai ni ngā luenga lelei, ai ale o tali fo ili atua, whaeina mai lo ainga o alam whanau o oe māu, tūlanga o mātina o e kālesia o mea oma, ai le ngata i lele alofa o le atua, le utula i mei fu inisi o alam tam whanau sa mo i tonu le tātou palemene, ngā luenga lei uma i tonu le tātou o tunu nei o New Zealand. O lo o tunu fo i malo o tunu o New Zealand, wa e alalam papa o ai whaftai e le alofa o le atua, a le u whapesi tala o le awhaato. E se alo ia le whionga tamai tai palemia, e le nā vai e sape au le soifua malmanuia. O te abatula o whaftai tele i loutou wanga le lei, o e umana e fua i le nei tāma e anga le lei i leisi ainga, o le fina ngalo leo le atua, ia i tātou wanga le atu i isi, a wale matamuli, alu e piki mai, fua i mai, o le mea e mai e le atua, tātou te whaamawhanwhanai, tasi fo i le vaenga o le whaamawhanwhanai, o le fisoswani o le tasi, e le na upu, e le na tupe, a oa awala le umai, awala mai nei mea alofa, talia ma le whaftai. Ia, whamanu e tele lava le atua, i lou ainga, i e whalfile mua le li i a te oe, mana tua le vau mātua ma whanau, tāne ma le tina, whaftai fo i lau, a whionga le malu, manuia lua tiu te ma le tō whā, o i a te tia. Ia, e soi fo ia ma i manuia ma i mantua o le atua, o le li i au ainga umalava.